Ya aha ni kuri Yambo TV. Aha ngaha ndagira ngo mubanze mutegere uyu mukecuru. Agiye kuramutsa abana be ndetse aramutsa n'abakunzi n'abanyamurenge bose muri rusange. Gira icyo uvuga. Ndabaramukije mwese abana banje guhera kuri Nyangabire uri hano mu Kamanyura kandi nurushe ko wanafashe na diplome ndakuramukije cyane. Uzomuhira urya ibijumba. Iyo muhaye ibigori haje kubibarabara. Uzomuhira urya ibijumba. Ndabaramukije cyane n'abasaza bawe bose naso mwese n'abakunzi bose bacu batura Kiziba aho bari hose guhera kuri ba Meshake guhera kuri ba Samusoni mwese ndabaramukije cyane ni jewe nyoko bana banje noneho ni igitangaza twabonye uko ndavugira imbere y'inzu ya shefu ndabaramukije mwese muramutse naso mwese saa moya mube tayari ndabavugisha muri iki gitondo cana gatatu niho ndi kwa shefu niho mpaye mvugira ndabaramukije mwese ariko saa moya y'umugoroba mwese mwatashe muvuye gupagasa mwese mube tayari n'amatelefone yanyu mwese guhera kuri muhorana na mugore wiwe mwese ndabavugisha abana banje mwese iyo muri na Nyabahiga na Namajana mwese n'abagabo babo mwese ndabavugisha n'abapasiteri. Mbahaye ikaze aho muri benshi cyane ndabizi kuko muri ibihumbi byinshi mudukurikiye. Aha ngaha turi ku Ndondo ku Kiziba aho noneho tugiye gusanga aho tugiye kuganira namwe en direct. Aha ngaha turamara gukora kino kiganiro muhite mukibona isa kubera ko iterambere ryatangiye kwegera uturere twose. Aha twahageze tugiye ku isoko tuhasanga wifi ifasha abakecuru. Uyu ni umwe mu bakecuru ba hano Kiziba wishimiye iterambere ryageze iwabo wifi yasanze wifi yanarishima nanezerwa. Mukecuru mwazuse gute ibyishimo bizabirangana gute? Byinshi turabashimiye mwakoze ibintu bitarakora abandi. Twabonye wifi ku Kiziba yazanye bikunze tuza tugenda turashaje hari bamwe batagira n'amaguru yo kugenda badashoboye ariko noneho turi mu rupangu turi iruhande rw'ikanisa ryo ku Kiziba niho duhaye tuvugira. Imana ibaha umugisha kandi cyane turabashimiye cyane ko mwazanye iterambere iwacu kugira ngo tuvugane n'abana bacu turabakumbuye twize iminsi tutabonana none ibintu mwadukoreye Imana ibaheza umugisha mwinshi. Abana warubaheruka giheke kera nk'umwaka urashize baba hagana he mu bihe bihugu baba muri Kenya. Ukundi wabona aya makuru tuba tuganira uku kera bamenya amakuru yose baramenya uko mwabyutse ku Kiziba mwejeje ibikise ibigori twabonye n'isoko yatubaye hafi reka agasukari ko turagatora ko murakabona ariko ntitubone ifaranga tugashaka ngo batwohereze udufaranga dutora agasukari. Ifaranga ntazo muza mubona yaje ese ntiwogurisha nk'imyaka muba mwejeje ngo ugure isukari? ntababigura twese turahinga tukeza ntabo babigura yaje twese turabifite ariko tugashaka ngo tubonega ko twabana bacu batwohereza dukeya ko kugura akaro k'isukari nico tukeneye nuko hanyuma ibijumba ubu ni muci tibirera twari tugifite duke tw'umwaka ariko titurahinga ibindi by'umwaka nuko ariko nabyo ntababigura pe yaje ntababigura. None mubona ifaranga byagenze gute? ufite nk'ako kantu k'agatungwa arakagurisha akagura nyine ako gasukari nyine n'agasabuni n'umunyu ariko tunatezega niyo ko hogira utwo bapagasaga bakatwoherereza. Uku kubona isadaka n'ingabo muza mubibona gute? Mupaka wagurisha igitungwa wagurisha igitungwa urakuraho dukeya ukatangaga nyine mu isadaka nuko kandi utatubonaga nuko Imana ibikuze. None iri terambere kabisa wagishimiye kweri cyane uyu munsi kumva ko uvuga amakuru agashira nk'agiheke ka saa 3 za giheke za nijoro uhereye amasaha mvuye ku isoko ndaza saa moya mvuge ngeze nk'amasaha nyine numva irashize
abana wavugisha ubaganirize kweri bose kurumva wo ntiwoja mu murima uyu munsi ni umunsi nubwo dufite isoko urumva ariko ni umunsi twabonyeho umugisha kuvuga ngo hano imbere y'inzu numvishije ngo wifi ngo iba mu masoro abananda baragenda baragaruka jewe ndavuga ngo sinoshika ngeze nkarara ku mugeti gaca ngashika iwanyu gaca ngasankarara ku mugeti ngasanga shika hano ariko ngo niyinga ngo bavuge jewe ndavuga ngo yemwe nibareke tuzobibara tubibonye none dore natunye umwana kare isamo itaraba tinaze kubaza shefu ati ntibaraza none Imana yo mu ijuru ikabidukoreye umurimo wa muntu w'Imana we taco twobona twovuga taco twobona twobaha uko Imana ibahemba kandi kazabongerera n'umugisha ibarabara je ntiworisaba ibarabara iryo ni ibanga ibarabara se turarisaba ngo rihuruke none yegera izohurukira kuvuga ngo nuriye moto hano iranyikisha ibuvira ariko ganikera ivyo ibarabara n'ivy'abarami n'ivy'abarami wewe korana ko kera utazobibamo urashaje ku buryo utobibamo nobibamo ibarabara se nobibamo nobibamo uko bini byundi mwaka ibigori n'ivyundi mwaka birarenga mu bigori rero ni kundondo ni kukiziba aha niho navukiye aha niho nashakiye n'ubu ndi umutware wahanga niho wavukiye naha navukiye kuri uyu musozi muri iki kibanza uko ufite imyaka ingahe mfite imyaka 64 64 araha turatura handi navuye ino nja muri shaba 85 ngo ngaruka cyagiye hasenyutse ndagaruka hano n'ubu nta bindi bihugu uzi uretse oya nta handi sindatura Minembwe sindatura mu Mibunda nturahatura hose uzasuhurira gusa mbasuhurira no kwazindukira manza kazindukira ariko nta handi data nuko iyi niyo gakondo yanyu none vyiza bya hano kwiziba nibihe ibyiza byaha urebye habe n'inka zaho zo mu kwezi k'umunani kuko zibona ahandi uzibona ibi biryo nyine uko tubivuga ubutaka bwaho uko haduhagaze harafumbiye ngo kubita isuka hasi cyozamuka nta yindi fumbire ino ntidufumbire ari aho dutera imboga ari aho duhinga ntidufumbire ntiturinda ngo turaze mwinka oya turi ni ku kiziba aho twasanze abashefu baho bari gukama inka uyu ni umuco wacu wa kera murabizi gukama inka ni umuco wacu ubu ngubu twashatse kubaza ko bimeze hano ku kiziba ku ndondo niba amata akiboneka niba bimeze gute atubwire n'ubuzima bw'indondo uko bumeze indondo uko imeze kuva kera abantu benshi bayiheruka kera ariko ubu nyine se bimeze gute shefu ubu ngubu tumeze neza hano ku kiziba hano ku ndondo tumeze neza ubu twebwe ko turakama gusa ku kiziba nako indondo twasigaye inyuma hano ni Buvira ni ibirometero bikeya cyane hano no mu Marungu ni ibirometero 50 ariko kandi twabuze ibarabara dufite ibiryo by'undi mwaka birahunitse kurabibona ntaho tugurishiritse rero ibyo tubona byose bitunyikiramo kuko nta handi bishya ariko ubundi tumeze neza cyane hanyuma iyo mushaka nk'ifaranga mu buzima bakenewe ifaranga nyinshi zo kugura isukari zo kugura umunyu n'isabune muzibona binyuze hehe biratugora kandi dufite aho twobikura ariko biratugora kubona ko ntaho tugurishiriza ntaho n'iyi soko ubona iraha ni nka kimeza ibonetse vuba naho dushobora udutungwa kugira ngo ugure isabune n'umunyu ariko ubundi kubw'imyaka
tuza tumara umwaka tutaramenya agaciro k'ibumba uko rigura kuko ntaho tugurisha, ntaho murigurishiriza. ntaho turigurishiriza pe. Ni ukuvuga ngo ibigori byerera ku bindi. Birahunitse n'ubu ko turakuma amaruri kugira ngo tubone aho dushira ibindi. N'ibirayi nabyo nuko niko tuba tubikora, nabyo ni ugukuma tugashyiraho ibindi. Nuko niko indondo imeze, irera cyane ariko kandi kugira ngo bigire aho bigera bikatugora. Rero tukaba twokwifuza ko mwodusabira mwotuvuganira tukabona ibarabara Minembwe ikarya ibi bigori tukarya ibishyimbo byayo, yodufasha. Murakoze cyane. Isoko rimeze gute kuri ubu? Isoko rihagaze neza. Ejo bundi niho twagabanuye, twatibuye agaciro tugira ngo babe nk'abise agaciro kugira ngo abantu bose bagerweho n'ibyo bakeneye. Barabyumva, n'ubu biraremye, n'ubu birimo kirarema neza. Abantu ko barabona ibyashara neza neza cyane, umutekano ni wose. Upfuye iriye iwabo nibo bimira bazi, ariko twebwe n'iwacu ni amahoro kabisa. Ni amahoro. Abaturage barisanzuye bose neza cyane. Murabanye n'abafurero n'ibisanzwe. Rero hano ndabubakiye, ndabatwaye, ndabafite. Bahaye ikaze aho muri benshi cyane, ndabizi kuko muri ibihumbi byinshi mudukurikiye. Aha ngaha turi ku Ndondo ku Kiziba, aho noneho tugiye gusa nkaho tugiye kuganira namwe en direct. Aha ngaha turamara gukora kino kiganiro muhite mukibona isa, kubera ko iterambere ryatangiye kwegera uturere twose. Aha twahageze tugiye ku isoko tuhasanga wifi ihaye ifasha abakecuru. Uyu ni umwe mu bakecuru ba hano Kiziba wishimiye iterambere ryageze iwabo. Wifi yasanze wifi yanarishima ananezerwa. Mukecuru, mwazuse gute? Ibyishimo byawe birangana gute? byinshi turabashimiye, mwakoze ibintu bitarakora abandi. Twabonye wifi ku Kiziba yazanye bikunze, tuza tugenda turashaje, hari bamwe batagira n'amaguru yo kugenda badashoboye, ariko noneho turi mu rupangu, turi iruhande rw'ikanisa ryo ku Kiziba, niho duhaye tuvugira. Imana ibaha umugisha kandi cyane, turabashimiye cyane 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 ko mwazanye iterambere iwacu, kugira ngo tuvugane n'abana bacu. Turabakumbuye, tugize iminsi tutabonana, none ibintu mwadukoreye Imana ibaheza umugisha mwinshi. Abana wari ubaheruka gihe ki? Kera nk'umwaka. Umwaka urashize. Baba hagana he nahe? Mu bihe bihugu? Baba Kenya. Baba muri Kenya. Ukundi wabona aya makuru tuba tuganira? Uku kera bamenya amakuru yose, baramenya uko mwabyutse ku Kiziba, mwejeje ibikise? Ibigori. Nibyo turi ko turya. Ibigori. Twabonye n'isoko yatubaye hafi. Reka agasukari ko turagatora. Ko murakabona? Ariko ntitubone ifaranga, tugashaka ngo batwohereze udufaranga dutora agasukari. Ifaranga ntazo muza mubona? Oyaje. Ese ntiwogurisha nk'imyaka muba mwejeje ngo ugure isukari? Ntababigura. Twese turahinga tukeza. Ntabo babigura. Oyaje. Twese turabifite. Ariko tugashaka ngo tubone ko twabana bacu batwohereza dukeya two kugura akaro k'isukari, nico tukeneye. Nuko. Hanyuma ibijumba byo? Ibijumba ubu ni muci tibirera, twari tugifite duke tw'umwaka. Twari dufite duke tw'umwaka, ariko titurahinga ibindi by'umwaka. Nuko. Ariko nabyo ntababigura pi? Ayaje. Ntababigura. None mubona ifaranga byagenze gute? Ufite nk'ako kantu k'agatungwa arakagurisha, akagura nyine ako gasukari nyine n'agasabuni n'umunyu. Ariko tunatezega n'iyo ko hogira utwo bapagasaga bakatwoherereza. Uku kubona isadaka yaninga muza mubibona gute? Mupaka wagurisha igitungwa? Wagurisha igitungwa urakuraho dukeya ugatangaga nyine mu isadaka. Nuko. Kandi utatubonaga nuko Imana ibikuza. None iri terambere kabisa wagishimiye kweli? Cyane. Uyu munsi kumva ko uvuga amakuru agashira nk'agiheke? Nka saa 3 za giheke za nijoro. Uhereye amasaha? Mvuye ku isoko ndaza saa 1 mvuge, ngeze nk'amasaha nyine numva irashaba hirashize. Abana wavugisha ubaganirize kweli? Bose. Kurumva ntiwoguja mu murimo uyu munsi?
ni umunsi nubwo dufite isoko urumva ariko ni umunsi twabonyeho umugisha kuvuga ngo hano imbere y'inzu numvishije ngo wifi ngo iba mu masoro abananda baragenda baragaruka jewe ndavuga ngo sinoshika ngeze nkarara ku mugeti bwaca ngashika iwanyu bwaca ngasanga ku mugeti ngasanga shika hano ariko ngo niyinga ngo bavuge jewe ndavuga ngo yemwe nibareke tuzobibara tubibonye none dore natunye umwana kare isamo itaraba tinaze kubaza shefu ati ntibaraza none Imana yo mu ijuru ikabidukoreye umurimo wa muntu w'Imana we taco twobona twovuga taco twobona twobaha uko Imana ibahemba kandi kazabongerera n'umugisha ibarabara je nturisaba ibarabara iryo ni ibanga ibarabara se turarisaba ngo rihuruke none Ohegera izohurukira kuvuga ngo nuriye moto hano iranyikisha ibuvira ariko ganikera ivyo ibarabara n'ivy'abarami n'ivy'abarami wewe kora no kukera utazobibamo urashaje ku buryo utobibamo nobibamo ibarabara se nobibamo aha turi ni ku kiziba aho twasanze abashefu baho bari gukama inka uyu ni umuco wacu wa kera murabizi gukama inka ni umuco wacu ubu ngubu twashatse kubaza ko bimeze hano ku kiziba ku Ndondo niba amata akiboneka niba bimeze gute atubwire n'ubuzima bw'indondo uko bumeze indondo uko imeze kuva kera abantu benshi bayiheruka kera ariko ubu nyine se bimeze gute shefu ubu ngubu tumeze neza hano ku kiziba hano ku Ndondo tumeze neza ubu twebwe ko turakama gusa ku kiziba nako Indondo twasigaye inyuma hano ni Buvira ni ibirometero bikeya cyane hano no mu Marungu ni ibirometero 50 ariko kandi twabuze ibarabara dufite ibiryo by'undi mwaka birahunitse kurabibona ntaho tugurishiriza rero ibyo tubona byose bitunyikiramo kuko nta handi bishya ariko ubundi tumeze neza cyane hanyuma iyo mushaka nk'ifaranga ubuzima bakeneye ifaranga nyinshi zo kugura isukari zo kugura umunyu n'isabune muzibona binyuze hehe biratugora kandi dufite aho twobikura ariko biratugora kubona ko ntaho tugurishiriza ntaho n'iyi soko ubona iraha ni nka kimeza ibonetse vuba naho dushobora udutungwa kugira ngo ugure isabune n'umunyu ariko ubundi kubw'imyaka tuzatumara umwaka tutaramenya agaciro k'ibumba uko rigura kuko ntaho tugurisha ntaho murigurishiriza ntaho turigurishiriza ni ukuvuga ngo ibigori byerera ku bindi birahunitse n'ubu ko turakuma amaruri kugira ngo tubone aho dushira ibindi n'ibirayi nabyo nuko niko tuza tubikora nabyo ni ugukuma tugashyiraho ibindi nuko niko Indondo imeze irera cyane ariko kandi kugira ngo bigire aho bigera bikatugora rero tukaba twokwifuza ko mwodusabira mwotuvuganira tukabona ibarabara Minembwe ikarya ibi bigori tukarya ibishyimbo byayo yodufasha murakoze cyane isoko rimeze gute kuri ubu isoko rihagaze neza ejo bundi niho twagabanuye twatiwe agaciro tugira ngo babe nk'abitse agaciro kugira ngo abantu bose bagerweho n'ibyo bakeneye barabyumva n'ubu biraremye n'ubu birimo kirarema neza abantu ko barabona ibyashara neza neza cyane umutekano ni wose upfuye iriye iwabo nibo bimira bazi ariko twebwe n'iwacu ni amahoro kabisa ni amahoro abaturage barisanzuye bose neza cyane murabanye n'abafurero n'ibisanzwe hano ndabubakiye ndabatwaye ndabafite